Hadian ke jingpau pertai ke jing pentrai turmur ke sorkar MDA haga batai ke Interstate Bus Terminus hamaulai moyong. Badang haki kendat sengi belala sa ke jing hapno ke tunum bapelun ne ke dom jong yang dorbar tauan ke jela kabadang dan hapedeng ke jing pentrai. Kalapan kendat benriau yaki babun kinong shong ke jela bad kania mentale asia kan long kaphang kabaki sengsan pertai kamtam ke badan kaliang persya kini tai bha halor kini ke jingja. Hadin ke jing kentho jagi babon halor ke jing kelem no ke tunum bapelun jong yang dorbar tauan ke jela ke bakia nyu pauton. Kabadang dan hapadeng ke jing pentrai bantai temayaka ke jing lut ke bakot sispa nyu punyo poin nyu klur tengka. Kabelaja ke step senya jong ke arpu arterik metau benai jemang hajar arpu ar. Kawai ni kesengsan pertai ke badan kaliang persya kata keseng kongres kelami pertai ban kentho kene ke jingja ya kene ke jing tai temai ke yang dorbar tauan hamau diang-diang. Habakran kinong patai kubor kinong elam jong ka Meghalaya Pradesh Congress Committee kila kentho teng'e ya ke sorkar Meghalaya Democratic Alliance balam kemat ke seng NPP. Hapo ke jingelam Konrad Kongkal Sangma kumu Menteri Rangba bad uba Preston tensong kumu sembut Menteri Rangba. Ka Kongres kelaong bagani ke jing kelem jong ni ke dom ka penpau pertai ke jing tray torti bad kalong ke jing ja ke banang ni syakamat ke ban pen artatien ya kinong syong shnong halor ke jing syampang kita ki officer sorkar ya ki balaben syat aki bantai ki weipat ki project ki bahaya jong ke sorkar. Hal kebaidai bagi jing ai kontrak bantai kene ke yang ke kongres kelaong bakat kum ki kendon ke company ke bayok kontrak bantai. Kamla ban ai kontrak kala syawaipat. Henrekat kum kejing kenok keseng kongres laong balalap yakisaki baga UPRNN Limited kala ai kontrak kala bantai kene gayeng syaga BRC Limited ke bana Asam ka bampat jupentrai bantai ya kum kini kitnom bapelun. Haka baga dom jongka new building jongka Meghalaya Legislative Assembly kala hub kabangis ngulungo kalong ba hadin bala kol tendar ya kanika building jongka Assembly. Nakaliang kanika BRC Limited kepada ka subkontrak. Kadika wei na company ka baya simbenta haka porthat tendar. But kila sya rejected namar ba kimdon experience haka jingiri banshna yaudum. But kimdon experience haki babun na asya ki building ki bakum kini. Tani ka basngulong ko long ba ka company UP kepada ka RNN Limited. Habala koli ka tendara ka donor ka basis pa 100 crore. Ka bathap duna tang his par new crore ya fer khat fra crore. Na still consider ya ka. To kamli lai namar bakadi ka bakut minimum rate. Tenre ka balango kumno padya. Ka PWD building ka sya ya ka BRC Limited bahkan trace of contract. Habakam don experience barisna yik bakum kini instruction. Kata kadi kawai ke jingkeli. Kepaar kalong ba nakajispa arpunyu kuror. Ngayo iya ka jing I statement nakaliang ka building lese. Kabagi ong bala apply bisa sispa new kuror. Naga arspa khat saw kuror. Tila da koli ka tendar sis pa 100 crore. La thep la ai hau briu but ai company ka ba good sis pa new crore. La stiu sis pa new crore. Ka pamut ada revise ya kanika? Tenders. Kari revise kam di tang crore. Tam di tang lai crore. Sis pa new crore haka fast revision. Ka isgrade ka sis pa prapuai crore. Naka sis pa prapuai crore kumbapau haki jing tho kadi ars pa khan nyukur kajanya per 50%. Kabumut akajing sisa la deban yo ki best company ladangi ay kat kodor ars pa krur tam ngarasa ngayo ki best company in India kibagim don problem makajing dei batka quality te kita haro kadi kawai ka jingli kumno pin revise sispa nyukur ban poy hadu katika amount. Te natkadaw na kaliang jungi ka Congress Party ngisngeu ba kanang bakan syai. Mano ba idon benta mano bomidon benta. Kan bahahi ban constitutive inquiry ne ban ayat aga central agency bagini inquiry kanika kam ban lap.
namangi sutho ba ka IIT Roorkee kadi ba penkrai ka design the best IIT in India barkum juro ka ba pentrai kani kadi ka PWD building jonga state ka jongi ha ka ba engineer wa de ay ka clarification hadin bala jiagi gi ngangai ba nakaliang ka PWD building kontraktor kin habani kon solve from time to time ba ka office jung speaker tengim tip ang ni haban ta manu bayi dan mata manu pemilu minta de kenang bakan baik kan syai kan bahi ban konstitusi deka inquiry namar kat kani kepisa kamdi ke besuk ba kajing kwa jungi kolong ba kani kaju ka company BRC limited ka bateri bun ki project kadi ka polo mo juga muda bagi wi kubai ade ban stop but de ban blacklist but de ban konstitusi ka inquiry but ka building rukas ngau kumbakalong kapau incompetency kasapoi ka por bagi bapun kisnal government scheme kindom sya syu ban pentrai da building chungi ila spoil ka state as a whole ngasko ba ka building ko kalai ban review jingi di pakai kam ajung ai ka jing ban sya jong engineer ubadon hasait barok sikata lese kam dadon nongrim than ya ajing sya syu ban konsol ka dum ka bakhiatan tu ula di ban kren em berkai IIT Roorkee baru minister, baru state government, baru speaker, dan rei ka sulong tangga jingira Arab jot.